Kubor nakaslem jong unongsan hima. Udame wan hi el rambai unong yelam barem ka Jainte Youth Federation. Bad ubadan benta haki babon ki kenhun 3 months ngobha. Ula pen benapat ba ban aireng haki election MLA arhajar arpolai na 6 Kleriat constituency. Uba dame wan hi habakren bat kinong thok khubor hakala sngi ublei. Ula ong kadaw ka ba kongsan ka ba pen long yo ba unya le hakane ki election. Kadai ka jing herdor jong ka yo ka kon jong kinong shongshnong kabalakta ye ki habaro kiliang. Nadu belakang ye udaw yang nadu usnem arjar khatsau hadu menta kamdan shu kanu kalan ban bujli ya kalat kamai kaji. Ula ong ru barok ki skim sorkar kabakentop ya ka sobhagya skim kaban penpoi boarding haman lakishnong ka umbam umdi ni ka skim jal jivan mission ka kot ka khia ka pule ka puthi bat ki wei barok ki ni ki phel ne pulam ka jing trai kam hapo ka district ki khon khandro yong 6 Kleriat mi digi wo yo kam sarkar mi digi yo kam sarkar woro henrei ka kauman kate I ki khon khandro man dep ki pure 12 man dep ki pure gi degree leni kerdan go pher chong ski no gi chong no gi sayung ni daw wo to wa MMI yang kita gituan kita gilat kiwa wirap ya ki lene upun yulat nyuluti ya ki kamnu prosit ki ya kita ji imu yang ki sekemat de mentau te ya galawe yang ki tekar wakam te penman yang hagwa yu wa MKM IUM ya ki training center ya ki coaching center ya ki skill development center wa kiwi kiwa mut kiwa ya gapor kiwa I utip I kanang wa uji reduce ya kata ga jing wom yok kam yok jam yong ki kon khandro di wo hikai wo yin ji hala ke jong kejan kebenta go khaddo he jing to wa gani ga kani ga mat kra kam yong ha to he jing to wo muyong nadu u ar jar khatso da khang yo muyong hadu ni gisni ke jing ti muyong bi ai nang man go walai ke jing chalan bi ai yo muyong nang man go walai ba derti da kite ki watip I kam ki high level kiwa woro keperthai da kelam wa tengah wa open siau cha ki nongkerchan yong ke 6 Kleriat lengba gini gelat patah kubor wa mundupoy ha ke thong lengba ke jingjit ke jing elat ki yong ki pajba yanga nengkong to uklam nengkong ya ke SOP ke wa ke sarkar MDA da penbi pajba go ha ke wa I hab MI ya ke area ke wa 4 hektar ne benta ko prek moyong ni memo yo thau 4 hektar memo yo thau dan rege je ko penlengo I wa hadin wada ga di Supreme Court ruling wa I ukrek ka kam ke MDR Act ka klam go IUM ya ke area ko he memo onggo san thau hektar le ne 4 hektar le ne kat 9 hektar dan rege ko lengo I kamnu wa ke sarkar MDE hab ko wa ubu kat hadu 4 hektar te kini ke jingle ibu sarkar MDA penman go ye I wo artatien ko waladap jia wo poi ki haga bor se chisin nalor wadai MI ye gani high level number 1 mud daumi se high level number 2 te nagani ke 4 hektar ki bru ki dauman merugi hapo yong kat tu kat ni kita ki wa embor ki wa M ye kata kata go phao ko wa u ki muyong tengah himo ya gani gelat ko persnyau cha ki pajba wa mukut kini ga jing klam yonga ini lengba yong pigi press wat hadu uladuti le ha go wa udawai ya ga sarkar ha go reduce ko ya gani ga area na gani ga 4 hektar upenuna go cha ga le phau le ne so phau khnang wa gi bru yong I uyi gi phi pre yo yi ya imlang te chu he jing to wa ka kamuyong jalis ya muyong kamale po arlakton dem iten hadu ni gesngi hapo Island Hills sedang yo ieu chalan kamadu nya 1,000 ton kitai ki muyong ki wadang sa ki wadau auction ke Coal India Limited kwa I dang hap iu ya yebit ki tendar cepo Coal India kat kau man kate to yebit tendar do ki katukat ni man kita ki ong ki high level te hejing to wa kani lepo arlakton kwa ke sarkar po udep ko complete hadu ni gesngi le kani le man go gawi ne ga dawba kwa pen kulmari I kam kiwa imjak po no moyong kwa ile hadu ni skim po yiu pendep ya keni ke kam kwa ka da onggo ha kwa isu ga ya ga salan yong kini le po arlakton de chu hejing to wa keni ke moyong cibun de yu pi wa to wa da klam ni wa jan po election ni chwa election da pen bet ba gi tengah him isu wa penbet pajba leni uklam leni convince gi pajba leng bagi ding moyong re nga le manowin wa imjak po
nagamu yong sao tho o wa kani geleng kor to kawakia kwa ngahi hab himo yaga responsibility nei benta hagwa uwat yigite gilat biluti kamnu hagwa uchna yagtegi but kemudian diwa emo hitai ha sekretariat yo yi uman ombaju penwan dur yang sesin ya gani gejingki mo yong yo man go wale lo yo man gi wa im gi wa roy go par kamojo mani te kini